Ka Southwest Garo Hills ampati kala Rakhe kasi Jinglaitluid ka bahnyo pupra ya ka belapan sedang ya ka Sngi da ka jingkentiu ya ka lama kari do menteri katanat puli puthi rakam sangma lembat ka Border Area Development Office ringkat ka jingshim ya ka Rashtriya Salute. Kat bah Tura sembut menteri rangba ka jella ubak preston tinsong ulalong ukongsan hamacha Kolgre LP School playground ha ka ba ulakentiu ya ka lama lairong jongkari. Haba ay jengkren ubak preston tinsong la pentik na ya shipho tili ki kampen roy ki ba ka sarkar ka tmu ben kentiu ya ka yok kot ha ka jela. Ula banchu shuru ba ka shongsuk shongsan ya ka jela. Klalong ka bayat bet ya renti baro shisnem. Guarantees to the citizens so that prosperity is equitably distributed among all Meghalaya. Law and order situation in the state was by and large peaceful and throughout the year. Ka West KHASI Hills